Nongeye kubahereza ikaze bakunzi ba Rwanda Top TV. Birumvikana tugarutse muri studio muri aya masaha. Twongere kugenda turebera hamwe aya makuru yongeye kugenda acicikana kuri rezo sosial, ndetse amakuru arimo aragenda yumvikana ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivugwa ko rwose hongeye kugenda hagaragara kurasana mu buryo bukomeye cyane mu nce za Cyugi. Bivugwa yuko ingabo za guverinoma ya Kinshasa zaje kugenda zihangana mu buryo bukomeye cyane nyuma y'ibitero karundura zari zigabye n'ubundi kuri izi ngabo defenses za M23 na twirwaneho zari ziherereye ahangaha n'ubundi muri rusange zaje kugenda ziraswaho mu buryo bukomeye cyane. Turuzi ko twagenda tureba ibyagiye byangirikira muri urugamba, dore yuko bivuga yuko atari bicyanditse n'ingabo za guverinoma ya Kongo zaje kugenda zikora amateka atoroshye habe na gato n'ubundi muri iyi mirwano yaje kugenda isakiranya izi mpande zombi muri izi nce n'ubundi muri rusange. Tubwerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rw'umujyi wa Goma, naho turebere hamwe ikintu gikomeje kugenda cyumvikana. Hagaragaye inama karundura, inama itoroshye, inama y'igitaraganya yaje kugenda isakiranya abayobozi b'ingabo za M23 ndetse na bamwe mu bayobozi bayoboye kano gace n'ubundi societe civile, aho bagiye bagirana ibiganiro mu buryo bukomeye cyane, ndetse na bamwe mu baturage kugira ngo babashe kugenda barebera hamwe buryo ki bakomeza kugenda basenyera umugozi umwe nyuma y'imyigaragambyo itoroshye habe na gato yaje kugenda igaragara muri izi nce n'ubundi zahangaha mu mujyi wa Goma. Turi bwerekeze muri teritwari ya Masisi, turebere hamwe Nyabyondo ndetse naho bise muri Kicanga harimo haragenda humvikana amakuru atari makeya, amakuru avuga yuko bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rwa Wazalendo barimo baragenda bashaka buryo ki baca muri humye ingabo zo ku ruhande rwa M23 wabasha kuba bagenda n'ubundi bataka aka gace, dore yuko hamwe mu tundi duce dukomeje kugenda tuberamo urugamba ndetse n'imirwano M25 yasirisimbye isize insenda zivanze n'amavubi irimo iragenda irasana mu buryo bukomeye cyane, ndetse na bamwe mu barwanyi ba M23 bagiye baturuka mu tundi duce tugiye dutandukanye bongeye kugenda basesekazwa ahangaha muri iyi mijyi igiye itandukanye, yaba Rubaya, yaba ahangaha muri Masisi Santere, Kicanga ndetse n'ahangaha muri Nyabyondo. Ndimo ndagenda nkubwira muri rusange, tubize ko nabyo twagenda tubiva imuzi muzingo. Twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, turebere hamwe aho bise mu mujyi wa Bukavu kugeza amagingo ngaya, naho hongeye kugenda humvikana imibondano ikomeye cyane. Twerekeze aho bise muri Uvira kuri ku muhanda wiswe wa Route numero 5 kugeza amagingo ngaya hongeye kongera humvikana urugamba narwo rutoroshye. Ahangaha ni hamwe mu hakomeje kugenda hagaragara imirwano, ni hamwe hakomeje kugenda hagaragara icyo twise ambush ndetse n'urugamba rusakiranye ingabo zo kwandi rwa M23 ndetse twirwaneho ingabo za coalition muri rusange bikomeje kugenda biharasanira mu buryo bukomeye cyane. Binavugwa ko uyu muhanda ufunzwe kugeza amagingo ngaya n'abaturage basanzwe bemerewe kuba bagenda bahikatakatisa uko babonye kubera imirwano ndetse n'amasasu akomeje kugenda ahumvikana uko bwije nuko bukeye, ndetse n'ibiturika bikomeje kugenda bihasesekazwa buri munsi muri rusange. Turibuze kwerekeza mu mujyi wahangaha cyangwa se iteritwari ya Baraka, iteritwari ya Fizi muri kano gace ka Baraka. Turebere hamwe ibintu nabyo birimo biragenda bihumvikana, dore yuko kamwe mu duce tw'ububiko rw'intwaro za gisirikare ku ruhande rw'ingabo za guverinoma y'Kinshasa FARDC twongeye kugenda tugabwaho igitero na drone y'ingabo za M23 yo mu bwoko bwa kamikazi, aho yaje kugenda n'ubundi ibagabaho igitero mu buryo bukomeye cyane, yaje kugenda ihacunshumura urufaya rw'amasasu. Nubwo ku rundi ruhande kandi muri point 0 naho bitoroshye, M23 naho irageraniwe. Urumva ibintu bikomeje kugenda bihinduka ahubwo ahangaha n'ubundi muri izi access zigiye zitandukanye urugamba rukomeje kugenda ruhinduka isibaniro mu buryo bukomeye cyane kugeza magingo aya ngaya. Nyamuneka kandi bari ubwa mbere wisanze kuri Rwanda Top TV, akanda subscribe, ukande share, comment, like nabyo byawe birakenewe kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubana natwe muri aya makuru uko bwije nuko bukeye. Nyamuneka reka twanzikire aya makuru yacu aho twise n'ubundi muri, reka duhere muri teritwari y'Amajyepfo, duhere muri uru rugamba rwaje kugenda rwumvikana ahangaha kuri aka gace n'ubundi ka teritwari ya Minembwe muri rusange muri point 0. Turebere hamwe buryo ibintu byagiye bigenda nyuma yuko
humvikanye amasasu atari makeya yaje kugenda aturuka n'ubundi ku ruhande rw'ingabo za M23 aho zarasaga n'ubundi ku ruhande rw'ingabo za guverinoma ya Congo FARDC, Wazalendo, FDN ndetse na Blackwater, nubwo hahise hagera gutse hagaragara urugamba rw'ubuyobozi bushyashya nyuma y'amasaha atari menshi n'ubundi yari amaze kuba yagenda humvikanamo agahenge ku ruhande rw'impande zombi, kurasana byari bimaze kuba byagenda bicogorana mu buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi ni bimwe mu biragenda byerekana yuko ingabo zo ku ruhande rwa guverinoma ya Congo zishobora kuba zagenda zirara bitewe na zimwe mu ngingo z'ingenzi zari zagiye zitangazwa na bamwe mu bayobozi babo, bavuga yuko intego nyamukuru igomba kuba yagenda iranga abarwanyi muri point zero ari ukugenda abataka ndetse bakubita babangura utu duce twose tugiye dukontororwa n'ingabo za M23, ariko kugeza amagingo aya ngaya intego yabo ishobora kuba yagenderwamo inshishi, kuko kuba bakomeje kugenda bategereza yuko umusada cyangwa se backup igomba kugenda ibageraho kugira ngo babone kugenda bataka utundi duce, bishobora kugenda bituma M23 ibigarukana bitewe n'uburyo imirongo y'imbere ku rugamba bikomeje kugenda bihindura isura. No kuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya hari kamwe mu duce twari turimo bariyeri n'ubundi tw'ingabo za guverinoma ya Congo kaje kuba kagenda n'ubundi kasubiranwa n'izi ngabo, naje kwa n'ubundi hagira gute hahambika abarwanyi bo ku ruhande rw'ingabo za M23 kugeza amagingo aya ngaya. Reka twigarukire ku rugamba rundi rurimo ruragenda ruvugwa muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi ahangaha muri Uvira, bivugwa yuko abarwanyi ba guverinoma ya Congo bisize insenda mu buryo bukomeye cyane, barimo baragenda babuza amajyo n'amaza aba barwanyi bo ku ruhande rwa M23 kuri uru ruhande n'ubundi rwahanga muri Uvira, aho bise Warudi numero 5 ni umuhanda n'ubundi uva ahangaha muri Uvira werekeza Baraka uzamuka muri teritwari ya Fizi n'ubundi ukomeza werekeza muri izi nce zigiye zitandukanye za Kipupu n'ahandi hagiye hatandukanye. Bivuga yuko harimo haragenda humvikana amasasu akomeye cyane, harimo aragenda sakiranya n'izi ngabo zo ku ruhande rwa M23 ndetse FDNB ariyo yaje kugenda yisiga insenda mu buryo bukomeye cyane, irimo iragenda n'ubundi icuncumura amasasu n'urufaya ruremereye cyane kuri aba barwanyi ba M23 kugeza amagingo aya ngaya. Ibi ngibi birimo biragenda bigaragara nyuma yuko hakomeje kugenda humvikana n'ubundi amakuru avuga ko abarwanyi bo ku ruhande rwa M23 bashobora kugenda bagirana ibiganiro n'izi ngabo zo ku ruhande rwa FDNB, ariko biracyakomeje kugenda bisa nkaho bigorana cyangwa se abenshi bakomeje kugenda bifata nk'ibinyoma bitewe n'uko amasasu ndetse no guhangana hagati y'izi mpande zombi bikomeje kugenda bigaragara uko bwije n'uko bukeye, dore yuko muri uru rugamba rwasakiranye ijiri impande zombi uko ari ebyiri, bimwe mu bifaru bisaga bitatu byose ku ruhande rwa M23 byaje kwita n'ubundi bihatwikirwa mu buryo bukomeye cyane. Nyamuneka reka ngushimire wowe twabanye kuva aya makuru yacu atangiye ndetse kugeza ageze ku musozo, kandi ngushimire wowe wakanze subscribe ndetse nawe utarayikanda, ngusaba gukandaho kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho byibanda kuri politiki, umutekano na diplomasi muri rusange muri aka karere k'ibiyaga bigari. Wumvaga kuri izi mikoro ni Mr. Oze, twongeye duhurize mu yandi makuru. Ciao ciao.